Yo, Assalamualaikum. Selamat datang guys. So, selamat tahun baru. Selamat kembali ke channel saya, Faiz Kam. So, sebenarnya saya dah lama tak buat video kat sini. Kita akan lebih aktif lagi kat YouTube, InsyaAllah. So, untuk hari ni, saya nak ceritakan berkenaan dengan saya punya training plan untuk Twin City Marathon. So, berapa bulan Sekejap. 18 1 kan, 18 Januari ni. So hari ni dah 4 Januari. So training plan Alhamdulillah semua berjalan lancar lah, senang cerita. Saya boleh cakap saya punya goals dan saya punya expectation, I think like it's a bit overachieve pun ada. Sebab mula-mula saya buat 5 minggu base. Saya buat 10 km setiap hari minimum sampai 5 minggu lah. Saya buat untuk apa, KL Run Fest nama event. Bajunya KL Run Fest Sekiden ni. Saya join, lepas tu saya dapat break PB 1K walaupun tak official, but it's good enough lah. Saya memang tak ada buat speed work sangat. Saya ada buat like a bit tempo session, I think at that time seminggu sekali je. And then other than that semua banyak easy je. Kemudian saya berada selit speed lah untuk HM, untuk menghadapi East Coast Half Marathon. So target asal saya 1 jam 45. Tapi apa yang terjadi adalah saya tak sure macam mana. Tapi bila saya buat, sebab saya miss speed work semua dalam long run tau. Saya tak ada buat speed work macam interval ke, saya tak ada buat interval. Like saya lebih kepada long run fartlek punya style. Contoh menu yang saya buat, ada sekali tu saya buat 5K HMRP, time tu target 145. So kena buat berapa? Pace berapa? 459 lah, minimum 459. So saya target bawah 455, 1K rest, lepas tu kali 3 set. Oh itu memang tough. Pada saya itu memang sangat tough. Campur lagi warm up 2 mile, cooling down 2 mile, memang sangat tough lah. Jadi surprisingly sebab dia minggu ke-9 race day, so daripada minggu ke-5 lebih kurang ada 3 minggu lah untuk sharpening my speed apa semua. Surprisingly speed yang saya target sepatutnya 455 ke bawah lah, but I think sometimes saya boleh go for 440, 445. Betul macam boleh buat 1 jam 40 ni, sub 140 ni kan. Lepas tu macam tanyalah beberapa orang kan, terutamanya top pemulu kita, untuk Sansuria session, tanya dia boleh tak buat 140 kan. Syaz Koshim tanya dia boleh tak dapat 140. Lepas tu bila dia bagi data semualah, dia cakap boleh ni. Lepas tu tanya Azrul juga. Azrul kita orang punya ni lah, tempo session setiap hari Rabu lah, subgroup ARC, untuk buat tempo session 5.20 ke 5.30 every Wednesday I think. Kadang-kadang tukar hari, not sure, tapi biasanya adalah. Kemudian saya tanya dia juga, dia cakap 142 confirm, tapi 140 ni tengok cuaca macam mana. So macam tu lah. Saya pun test dan Alhamdulillah time East Coast Half Marathon saya dapatlah 1:39.48. So it's Alhamdulillah, memang rezeki apa semua. So saya pun teruskan lagi dengan saya punya training untuk full marathon Twin City, target 3 jam setengah. Agak over ambitious pun saya boleh cakap agak over ambitious. Tapi pada saya betul-betul nak mencubalah setelah kekecewaan di KLSCM. 14 km dah di DNF dah. Saya rasa macam memang sangat-sangat kecewa lah. Masa KLSCM tu sangat-sangat kecewa. Tapi tak apa, kita buat balik, kita training betul-betul. So saya pun increasekan weekly mileage saya. Even peak week masa East Coast Half Marathon tu, peak week seminggu sebelum race saya buat 100 kilo. Dan minggu ni adalah peak week untuk Twin City Marathon. Sebelum 2 minggu saya taper. Jangkaan ni saya akan hit 120 kilo lah. So malam ni saya akan sambung lagi 11 kilo lebih sikit. Akan lengkap lah saya punya training 120 kilo seminggu. So yeah, I think it's going on very well, and I hope that it's going well until the race day lah.
Tapi workout saya memang tough lah. Speed work saya jarang buat technically. Adalah buat beberapa threshold session, tapi banyaknya speed saya memang selit dalam saya punya long run lah. 30 kilo masih dekat Sepang International Circuit tu pun saya buat 2 mile warm up, 2 mile cool down. Set dia adalah 5k race pace, 1k easy, 4 set. Total 30 km lebih. Saya macam that is tough. Macam mana nak bawa pace ni masa race day? Itu memang saya agak tertanya-tanya juga, ataupun kena fikir banyak lah. But tengok dulu macam mana. Kita try juga sehabis boleh. So 3.5 projek sub 3:30 untuk Twin City Marathon ni masih berjalan lancar. Alhamdulillah tak ada sakit apa-apa. Cuma bila lepas long run with speed ni memang senang cerita memang barai gila lah badan. Esok tu kalau boleh memang sehari tu memang nak tidur je. Ni jujur saya cakap lah, memang nak tidur je all the way kan. Boleh recover. Tapi di samping tu saya pun tiap hari memang saya ambil electrolyte, tiap hari saya ambil protein shake. Sebab sekarang ni memang kurang makan sikit lah. Saya pun tak sure kenapa. Mungkin faktor usia pun ya. Goreng-goreng tak boleh sangat. Aku pun tak tahu apa masalah aku. Kalau nasi putih boleh. Nasi putih tak ada masalah. Ayam gepuk sambal dia tolak tepi sikit, makan sikit-sikit je. Pedas tu tak boleh pedas sangat. Tapi nasi mesti tambah. Nasi mesti 2 orang punya makan, 2 orang punya portion. Nasi putih memang saya boleh makan, tak ada masalah. Pasta semua boleh, tak ada isu. Tapi kalau bab bergoreng ni, even lah macam chicken chop apa semua pun tak boleh habis lah. Saya pun tak tahu lah apa masalah perut saya sekarang. Aduh hai. Tapi tak apalah. Nowadays pun saya pun ada cut pengambilan sugar sikit. 3 hari tak minum, sehari minum air manis. Sebab pada saya rasa bila berat badan saya ringan sikit, saya rasa lebih energetik dan lebih ringan lah nak tekan laju apa semua kan. Sebab saya rasa saya start training plan, start lepas KLSM tu, masa tu saya berat saya I think lah around 79 to 80 kilo. Sekarang saya 72.6, 7.2.3 pagi tadi saya timbang. So for me it's like very ringan sangat lah. Terlalu ringan dah. Pada saya memang saya target lah 72 ke 73 sebelum race day, sebelum Twin City. Dan alhamdulillah dah dapat. So kita tengoklah macam mana Twin City nanti. Itu saja untuk saya. Senang cerita ni macam rumusan training plan saya lah Sebab saya memang tiap-tiap hari memang berlari lah. Saya tak ada race day. Race day saya hanyalah easy recovery pace sahaja. Itu pun 10 kilo minimum. Tapi saya memang tak ada rest day. Dan alhamdulillah setakat ni still going strong lah. Tak adalah sakit-sakit sangat. Like for me, sengal-sengal tu biasalah. Balik kita foam rolling lah, tekan masagekan apa semua kan. So yeah, that would be conclusion of my training plan for Twin City Marathon. Jadi ke tak jadi untuk sub project 3.5, kita tunggu 18 hari bulan 1 nanti. So untuk tahun ni saya rasa saya akan banyakkan konten lah dekat YouTube. Kita akan go balik dengan shoe review. Banyak sangat kasut yang tertangguh untuk review tahun lepas. So kita akan teruskan dengan shoe review. Kemudian senang cerita banyaklah konten dekat YouTube. Mungkin saya akan cari style lain sikit, not really like short form punya content. So lebih kepada medium long form of content lah. Kita buat cerita sikit macam mana boleh capai apa semua kan. So yeah, that will be all. So jumpa lagi guys di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.